بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. Sumung kita niyo pengajian kitab متن الغاية والتقريب، كتاب سن إمام أبو شجاع رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط. لمة إن مؤلف دينها كهالا سين pag-ail harap pag-istinja. Inati sin pag-istinja amo na yung pagsutsi sin lalabayan gukuwaan sin duang kakinis najis magguwa dahing haunahan amo na yung pagtakon kubol dahing haunahan sin manusya iwan sin najis magguwa dahing haulihan pagtakon dubor aun kubol aun dubor. In kubol amo na in gukuwaan najis tampal pa haunahan magguwa dahing nunin ihi iwan na sin dukaing pa. In dubor amo na yung paggukuwaan sin najis dakula. Tama? Ingan sin paglano sin dua tampat yadto pag-istinja. Long sin Shaykh rahimahullah: wal-istinja'u wajibun min al-bawli wal-gha'it. In paglano sin tampat yadto pabila on gumwa najis, in hukuman niya wajib. Sibuda min al-bawl dain hamu in ihi, wal gha'it iban sin gha'it hamu in najis dakula, in hukuman niya wajib. Nah, sa in kawajib din nilang sin mga ulama al-wujub huna ala at-tarahi. At ini ako kun wajib magtuy-tuy ala al-fawr. Sa in wajib din di amuin lanuan mo. Sa wala siyukat kay mo in magtuy suway mo lanuan amuin wajib ala al-fawr long sin mga ulama. At isin ala al-fawr wang kolong niya min di makapangjamban. Kung wajib magtuy pagpuas naman suway mo siya magtuy ka kalanuan di long sin mga ulama. Ikaw bukod niya to wajib kay min ala al-fawr ala al-taraqi. Ini manjari matahala. Manjari siya matahala. Ikaw magdusahan. Sabaw niyang parakala di manjari tahalaon. Wajib di mo siya manjari tahalaon. Sa aun yan wajib manjari mo siya tahalaon. Kasi mga pagsambahayang wajib sa manjari mo siya. Mga sumambahayang kawamuin ang taluhol mga lisag hambuk sa hambuk manjari pa. Nabiyasin ini in siya wajib ala tarakhi. Nah, kuno siya amuin mawajib suway na kautud mamaupo atawakan lanuan min tampat apabila mapiot na yung wakto mawaya na kau sumambahayang pag-usin wakto pipit na tamam haupo na kumanin wakto dahil doon wajib na kauin lanuan mo na siya. Tamam? Nah, kan dalawang si mga ulama usul
Al-aslu fil amri ala tarahi. In pardakan, unun na pardakan, in hukuman kaniya ala tarahi. Suway mo hinangon sa bukon wala kau kaya wajiban na mo magtuy mo hinangon. Aun pa, waktu niya mo manjari mo siya matahala. Nah, idhan walistinja'u wajibun min al-bawl wal-ghaid. Nah, والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. In paglano, in pagistinja, manjari siya harwa atas dua parakala. Muna manjari kau makai batu paglano. Atawa makai kau tuwig biasin pagkabiyaksan. Tamam? Manjari kau magistinja batu, inusalon mo, atawa tuwig. Impakayon. Law sin Shaykh, wal afdal. In labi afdal. Labi marayaw. An yastanjiya bil ahjar. Magistinja siya. Usalun niya hipaglano bil ahjar in batu. In ahjar jama' sin hajar. Ma ma'na al-hajar? Batu. In labi lang niya marayaw, makayna kau batu. Tamam? Pakatan nyo rin insyaAllah. Thumma mahuli yutbi'aha bilma. Yutbi'aha bilma. Mahuli paurulan niya. Atba'a yutbi'u. Mahuli paurulan niya imbatu bilma sintubig. Amuatuin labi marayaw. At niya batu na muna. Pag-uwos sin batu. Ang pamusyabong lawan sin tubig. Matulong sin Shaykh in labi marayaw. May tagtamatin labi marayaw. Sabab, imbatu yuzil aynan najasa. Igunyain amuin najis. Baransin na. Al-hajar ya shabab, yuzilu aynan najasa. Imbatu maignain baransin najis. أما الماء يزيل أثر النجاسة. إن تبق ما إيجنين بقس النجس. السبب اللون سمع علماء إن مرام إندوه paunahon mo yung bato ang pamusunuan sin tubig afdal labi marayaw. Tamam? Dalawang may tapaunahunin bato kung tubig. In jawab, ang kan paunahunin bato rin hatubig, nasupaya ka rin kalumyan in lima mo. Bang paunahon mo yung tubig, busukan mo magtuloy, maka natin najis. Tamam? Nakalumyan ka. Kanda ito yung paunahunin bato, ampain tubig. Mafhum? هل فهمت يا شرهان؟ نعم. والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها. فهمتم ما معنى يتبعها؟ أتبع يتبع بأورولان سنتبك. طيب. ويجوز أن يقتصر إبن منجري يقتصر dumuun siya hambuok. Yaktasir hati niya biya pahawpuun niya na sadya. Dumuun na sadya siya hambuok. Dumuun na sadya siya alal ma hatubig. Manjari tubig na sadya niya paglanoon niya. Manjari. Yaktasir ala الماء. هل يجوز؟ نعم يجوز. منجري سيا يقتصر على الماء.
هل يجوز له أن يقتصر على الأحجار؟ Menjadi siya munduun na sadya siya bato, di na siya magusal tubig, yajuz. Kanda lang sin muallif rahimahullah, wa yajuzu an yaqtasira ala al-ma. Menjadi siya amuin usalun niya na sadya tubig. Aw atawa ala 3 ahjar. Atawa tubatu. Kam hajar? Tu. أو على 3 أحجار ينقي دينها فعل أنقى ينقي مصدر الإنقاء تمام أنقى متمد من النقاء متمد يملانو نعم أتولون سن شيخ طوبته sa insyarat niya yunqi matimud niya kalanuan matimud niya kalanuan bihinna hatubatu yaun al mahalla in tampat giwaan sin najis. Ma makna al mahal? Min tampat. Idan ya syabab, menjadi kita naqtasir artinya menjadi kita muinduun na sadya tubig tubig sa jaway na bato, mumkin, manjari. Atawa, bato na sadya, bato, sa insyarat niya subay, matimud niya din, mahal, intampat. Mukunin na di sa mintampat yung kalanuan niya. Alam mo niya, subay bato. Di ba manjari ang buk sadya bato, sa makatu siya, masapo mo, maming kalanuan mo. Ang jawab man dyan. In mahal ka dahil hindi makatumo siya kalanuan. Bukuning syarat niya tutod bato. Man dyan siya hambuk bato. Sa makatumo, mapakay. Sa babaw niyan bato. Long tabi si mga bato biya ini. Ha? Pilain duko niya. 4. Jadi mo siya usalun na ini muna. Na. Long tamo ini. Ha? Nung tamo ining guwaan najis. Tamam? Najis na ko na, dubor. Kao mo siya rin. Isa. Aung pa nakapin? Aung pa. Kamaya ko, isab ka ulinan mo. Mihanon mo. Pila na? 2. 2. Bangin 2 ini. Pila ba ito rin na usal mo? 2. Hambuk dapat, pampamuy mo. Manjari na, okay na. Atawa, hambuk bato, batulong tayo, bato mo tibulong. Kaminsan din ko ang doon. 1, bukit. Kumalay siya po. 2, bukit. 4, bukit. Tamam? Na. Okay na bang 2? Bang nasutsi na, timod na. Sa abang siya mo kung patimod. Suway na ko kumanap ng ato. Long tawian, pag bihan mo, kana naman mo, aun pa. Aun pag imukuha. Tamam? Unin hinangon mo, kuma pa kaw hikaupat. Suway siya, yajib an yahsul al-inqa. Ma makna al-inqa? Aming kasutsihan, katimod yan totoo. Tamam? Bang di, suway pa kaw kumanap. Sabi mo pa yung najis. Jayid. Nah, bang siya na timod haupat, illa bimarayaw hinawon mo siya witir. In upat, witir atau syafa'. Syafa'. Suway mo siya hinawon kansal. Ingatan nyo na yung kansal? Tamam? Ingatan nyo na yung kansal? I mean, odd numbers ba nung sinanggal is 1, 3, 5, kansal. Na in upat mo kun kansal. Tamam? Ganapan mo no. Ang buok ba't siya mahinang? 5. Sunnah. Tamam? Nalaw mo biya, unlaw mo ka. Tuan, aun mga tindahan, aun mga restaurant, magkasud, tabo kung lokal Muslim, way tubig. Imbiyo utang nila rakato uno. Tissue. Di siya nahula niyo. Tissue. Tamam? Med din ba? Manjari na ba in tissue gumanti habato?
atawa subay tuod bato. Law sin mga ulama. Bukon siya subay bato tuod. Manjari gumanti habato. Bangman siya. Muna-muna. Bangman in gumanti muna-muna tahir. Nararanin upat sipatin. Tahir. Inhati siyang tahir sutsi. Bukon najis. Bukon kau kumai sabtay sapi matukas lang mo. Pinagsay ni biya dapat to. Na najis. Biya din paglano mo sin najis din sabi ni paglano mo. Madubli ka rin najis mo. Tama? Maglag ko ba to pagkita mo mga napupo natatambak tay kambing nagbus mamanstin matukas lang mo muna ito. Di man dyan. Tamam to. Kasayuhan mo na. Kaput ko mga kuwan. Ikarwa. Subay siya ay yakuna jamid. Matukas. Tahir. Jamid. Tubo. Sulatan yun. Kung ka mag-memorize dyan. Kung ka Imam Shafi'i. Sulatan yun. Tahir. Jamid. Ma maana jamid? Matukas. Di ko manjari makaisin liquid. Sabab, bangko na makaisin mo yung bukong matukas, nari makakakuan najis. Kuma mga gelatin niya umbiyan pagkuan, di gaman maglakat. Tawakan ko mga bakas kahaway ang peginuman na inulong mo. Kasi, manjari, di, suway siya jamid. Tahir, jamid, qali'. Qali'. يقلع النجاسة. Inatisin qali' amoy makaig najis. Makatangso najis. Makaig najis. Sa abaw niyan matukas, isab siya makaig najis. Biasin biyad din. Biasin mga bato, uno tayong bata mo kuan yan. Bato mo yung malandog yan. Aun siya mga bato malandog, na papan siya bihan pagus malandog, mga rakat na mga kuan matawd. Na pag-ig mo bihan, di niya maig, lumandog. Pag landog, unin dyan matwa na jis. Gaman makanat, landuman dyan. Gaman na ko naglumi. Ang kandalong si mga ulama, muna suway siya tahir, ikarwa, uno pa. Jamid, ini katunia, qali' ini kaupat niya, muhtaram. محترم inati si muhtaram aun halqa'niya غير محترم عفوا bukun siya mo inhi halqa'an sin syara غير محترم muhtaram ini respetado mga ang Tagalog muhtaram rajul muhtaram piagaddatan bang siya piagamuin ya halqa'an sin syara aun halqa'niya syara di siya manjari usalon hipaguno pagsutsi makita ko katas aun susulat din doon kitab tafsir manjari mo usalon muhtaram غير muhtaram makita ko long tabian 5 tao na utod na manjari mo kaon 5 manos pag najis mo kan lo muhtaram. Tamam. Uno namin aun ya mahal ka siya pasara di mo siya manjan. Salon. Jayid? Di siya manjari usalon. 90 issue, bang mo kita 90 issue. Muna tahir. Jamid. 90 issue. Qali' makaig siya, makaig. Muhtaram, غير muhtaram. Ati dia manjari intis. Bang mag-api kisubay manjari usalun intis. Nah, sumakawalong si mga ulama inyadto apabila in najis di siya makanat. Sa bang makanat in najis amuin hakurang-kurang sa kurang-kurang. Limiw na siya rin hakukuhaan. Tajawaza safhatay ad-dubur. Aun sana min ininggukuhaan si najis,
aun sanday di dua mo imbiya amo imbiya lalawayan niya bang makuan hari itong aun kuan pagusin ini amuin dua buli sintaw inya rin lungag ha stay magkataw may tawirong benin niyo ha amuin in lungag tamam pagubos amuin in haut lalawayan pagubos ini uno dua buli bang pagwasin najis limakat paglakat niya, limiyo na rin hamin. Ang sabi, pula-pula pa yung kulo niya. Limiyo niya rin na pataas-taas yung buod. Di na siya makasinunod. Sinbat. Suway na tuod. Tubig. Makataniw rin surut, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Atawa, in najis, gimuwa matukas tuod. Di makasimbat to. Unuman dyan pa ko magusal ba to? Di. Sabab, di maka mikit na nabiya sinamuhin biya. Na hinang biya siminto yaw namin nagmasa. Na hindi ito ang uning kiyaon niya. Na rin doon unin hinangon. Suway ratid siya magusal. Mati pagyanon sin Shaykh rahimahullah ta'ala. Law niya. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحلة مفعول به المحلة فإذا أراد الاقتصار bang siyalong niya mabaya mag-iqtisar ini iqtisar ini mo hambuk sa kaun niya bukon ka manjarin tubig manjarin in bato bang siyalong niya mabaya yaqtasir ini iqtisar ini masdar iqtasara yaqtasir iqtisar bang siyalong niya mabaya mo yaqtasir hambuk sa piun niya daing harwa kunin labi marayaw falma'u afdal in tubig labi marayaw man ko mabaya lang mabuk sadya di na ako magusal bato sin jaman tabi ano na magusal bato tamam sa ini hukuman kakunahan mo sa baon waktu mga tulakan ka mayroon mga siya may kakataan med din nini kung kayo na mag-istinja magusal mga rahon so kita makamaya aun dahon di mapakay kasi mga dahon, ano ba ini? Dahon saying, malandog. Jadi paglano mo sin najis mo, lumandog siya kaman, di mapakay. Kandalong kusuway siya kali. Sa aon niya isab dahon, di na siya kuhan, di mga dahon lahon na iyaw manjari. Tamam? Ayaw sadya pakat patarak kalapalianin mga kwanta. Sa amin bangman siya may makaig. Tamam? Na, mapakay min hukumam yan. لو سين شيخ فإذا أراد الاقتصار على أحدهما bang siya mabaya sinamuin amuin dumuon na sadya siya hambu di niya narahonin dua falma'u afdal in tubig labi maya نعم ثم قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء لما تنين شيخ mga adab pangadatan sin pag jaman atawakan pagtunay sin hajat insyaallah kauntan yun ni konsum bidnillah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin